Rainbow of Sounds Music School kepada nak senang Maubri Riboy District kepada perlong sisim citayo hak sisa jan Little Flower Higher Secondary School Maubri kadon bunjai tirukom hikai hak liang ka tem kaput bat karwai ka siau. Keyboard, gitar, western vocal, Indian classical vocal, kasi instruments bat kasi vocal. Kikana akibahan news nem senang kila banwan pentebit hak neg music school bat amdan jinge nagam tagi belarang baru banwan pentebit hak neg music school. Haka snibar jong gi laisingi bala penlong ya ka jinge khun yebok lane ka boxing championship arjar pulai ya ka bala penia da ka Riboy Boxing Association ka bala penlong ha ka jinge trilang bat ka Meghalaya Boxing Association ya ka bala tip kum ka BFI East Zone Elite Men's Boxing Championship arjar pulai kelanang shongshit da ka jing wansaki jong paiba ka bala nang aiman sim shishu ya ki nong shimbenta bat kum juru ya ki nong penia kumban syukur khandiat bagane ga Lampung ilekai boxing kedai ke balawan bani simbenta dagi Southli ke jela ke bakantup ya ke jela Meghalaya ke Sikkim ke Bengal bat ke Assam ye kene Lampung ilekai boxing on penkut lasai ke sengi ketah ka khat khandai trik unailar arjar pulai ha ke bawan wan bansa kiru daw menteri sarkar budi pet ye ke tenat ilekai jong ke jela uba syakliar barjri hapadeng jong ka jinge khun ka balai lekai dagi noi simbenta napa ke jela kladon ke jinge perta jong ki paiba aban kersyani lau jong nong ye kura jong ke jela batla ruban kedau bagi rang ikura jong jelaru kila tebit baha bani simbenta ha kene gejat jing lekai bat lese kala dei ru ye sarkar jela ban pai khmat ru se kene gejat jing lekai ban nang kentiu banang pelilat pelinti ye kirang ikura bat kumjuru ye kithai ikura baki nang la bani simbenta sa syakil lempung ki bahe jong kene gejat jing lekai Shushu akhirnya kesingilawan ru bansaki dau pa isne hing ubri presiden jong Young Minds Association Kumukongsan ubal pli ye kene gejing lekai ha kene gejanmit ha kejing dalang jong ba banteri rantertiang ubri presiden rangba jong seng Confederation of Riboy People sengkmi natau ba ham jengai hing ubri rang ba shnong jong shnong lum shopping uba Cornelius Kharhunai ubri presiden jong Meghalaya Boxing Association uba FM mopniang ubri advisor lembat kiwe-kiwe tayo ka BFI Zone Elite Men Boxing Championship
galong kasin ka benengkong kaba haboy rumbong kapoy ngatrai kambe tang haboy rumbong wat hakri boy district hi borok away kadai kasin ka benengkong bang ini I kumne kumba galong habang awan mene ngasngo ilade bang adon hapo kawai pat kiri kabang yu I hakitibi kaba ki abok kiba ki asho edat da kaba pen internet yang ikinong page hakitibi hangre menta kenti pat ni I yalade hakmat hangne kaji penyat jumpi kalong kaba internet bat kabalong so jumut na kabanta jungi ki riuramba jong kane kathan mat khamta mi khun samla jungi ha ka boy rembong pelun bat nakin ki eastern zone ya kaban ben kring pat ben prundung ki jumut pakhat hakun kine ki jat ki jungi lekai khandiat akwa apne thu khana haswa ba mensua ha ka por ka ba ka MSA kawan yalam mi ka weg jing lekai kaban ka motocross kaba ki jom autocross kaba ni penher kali hengne kaba nengkong ni shap ki iba kaba ki paiba baro ki risa bat ki lengo aku juga por nambar kam judon meno henry haga jingban ki jungka kaba nengkong omdon ki driver omdon ki participant ki ban simbenta hakata henry haga jingwan juga kaba arpat dei manga ba sim nengkong ya kaba ni simbenta kaba ni ris kali hangne bat menta ngini ila simbenta kiwi pat ki state ya ka banya lekai kali kata kalong ka banga kwa ban ong ipi ba ha ka banengkong omdon namar omdon ki balam lenti ring bhabok hangne badon iba FF mafriang marit iba cornelius kharhunai pat kiwi pat ki badan ya ka ban wanlam kum kine ki program kum ki jai sport ya ka ban hikai kermen ba ha kane ke ha ka ban sawan pat let's say de ki khna ki bana kane ka thanjungi ki ban ra ya ka thong ya ka burom jongka district burom jong ka slong burom jong ka jela bar khamtam ha ka khaduk kala belong ru ka burom jong kari India te ngai khublei ka kerpang na ka banta kine kinang wanra ikane khamtam ki George ki bala panek bhai ikane ka program ta ha kane ka por na kwa ru ikaban kintu ya ki khun samla ki bai pej menta saudong jong kane ka madan ba phi dei ban ktik ha ka jingmut pakhat ba ka ei ka ba ngadei ban le na ka banta kane ka jai sport ka ba nga ba ibnu simbantalam hakiwi patisni berkiwi kipor jela kai kumala kren dai arbisar jongka RBBA bakam dei ya kaban wan hanne tang suban banyo banya sho briu henry ka dei ka wei ka benta ka bakrau kawa nangkong kalong na mata ka jingkoi ka jingkhya kabar kalong ru nam ta nam ka buram bat kabalai ka dei ru ka dei kalat yo kam yo jam bat ka ban rung sakiway pat ki kam lese kade ka way ka benta ka ban prilat ipi lamba jong kane ki jingel kai da kane ka por ngai mensim ya baro ki players o ki bayo ki ban simbenta ya ka ban ya kura ya ka ba pinele bha te hakane ka por khndiat na kwa ya ka ban ai mensim la before I conclude my speech I would like to give thanks to each and everyone those who are coming from other state for your encouragement for our youngster to participate such a beautiful perform Pimdei ban penlong tang kejaka ban kilamet Henry menta ka sport hakino gino bentaru kelade kalat kamai pisa kelalong rukum kakam na ka benta ka jongfi tikino gino sama kibalong interest ya kene ka boxing pihapan long kiba don ka discipline pihaplong kiba simkhya ya kakam pihapan tristom hakalawai ke jongfi nang ba filong floor ba pau hakari badaka jalahi badakwe kumjong sovan ai khublei kerpang ya kistet kibalaiwan ban simbenta hapo kene ka program hapo bahap hapo riboy district ipriang sobaru ya bro sauteli kistet kiba laidon benta ke janbiet hakane ke sekonde program ke sekonde ceremony of the BFI is zone elite men's boxing champions at Kurkalangrau Berembong te nakayang ke junga na soban ai khublei kerpang ya ka team moi ki teams ki bala ban pniaya kane forum amdane ban kren sibun ne shuai ka ketiga diang ketiga mon banai mensim ya kinok pniaya jong kane forum mafidangla shishu ban organize ya kini ke program
Hani ke distrik beja ke jungi khamtam hakiwi ki jakaru ki badan hakeleng gedong riboi beja ke jungi titang kini kiten nakaleng ke junga ngasoban ai kuble kulum ya bro ki balaidan benta kene ke program benta ke jenmet la dapat kuah balik siapi dapat kuah balik MLP la ni Indian Army la ni Assam Rifle la ni Assam Regiment la ni hakiwi benta balik bagi force lalu hidup ke certificate boxing Max jom pergi ke laki lupa kami banyak syok beliau dan beliau kau kilok kami kilok pa nila sedangnya kena ke boxing yang kita hitang di jongi ha kapor lockdown lalu ke pandemik lepas yang belum kisah jong kini ki jaka kamtam ha kani ka dong ha kani ka slong jungi han borbong bat hayapa bat hakisi ha kisnam ki babut jong ka lockdown mat lagi da ka lockdown usnam ba ila yo bali simbenta han po ha ka ba kina jungi nang ne ki bini ya kasap kadu ba ki poi final kira ya final dai da eki glok bastuna ikwa ba ki kimi ki pa di sport club baru kinai education ya Kariboy Boxing Association kejungi bagilah abang yang kira saya mo kum kijong kamelikom langtan jong tapa bat kiwi bopoy hadu apa olympic ha kali ha bulan Desember Mindon kaba Meghalaya Boxing Association ha kaba kan khot ya ki sport club na kabantaban ya simbentahan ta di Kerman ba ki sport club jungi na kani katan ki simbentala kabanta kaniru ko ki pai ba sa sin so ban shop na kwa banong hakani ka po tongin ya belen jimet hoy kidan ki football kidan ki jila kai cricket bat kani ke boxing ni kani kabahak macam om di tang apa India jungi kani hasla jong kani ke petai national international idon ka kalat la ka beta kumulong meni da u guest of honor jungi ba bandari ratia kalau kalat banyo kam yo jam banyo kilat di kamu la ka beta kejingim jongi kumburi simat ka football kumju ndai ka bahak tamek kalau kini ke boxing ngadut banok dai na takadaw kum kisamla kum kini lomba idon ban sai pi pai ba cuma ai ke jikesan jadi kon ikti tu pi badon ka met ka pat ka badon ka mensim ka tam la ka bata banyo ya ke practice